Pomirili se Vuk Mob i Olivera Konatar. Slavlje, imaju veliki povod. Evo šta ih je opet spojilo. Reper Vukadin Gojković, poznatiji kao Vuk Mob, danas proslavlja 32. rođendan. Poznato je da je Vuk do skoro bio veren sa novinarkom Oliverom Konatar, sa kojom je dobio ćerku Teonu, ali malo nakon Oljinog porađaja, oni su se razišli i više ne žive zajedno. O krahu njihove ljubavi govorili su javno, ali izgleda da je sada došlo do pomirenja. Naime, Olivera je čestitala rođendan reperu putem Instagrama, uz fotografiju, njega i Teone i poruku: "Tata, srećan ti rođendan", napisala je Kontarova i tagovala slavljenika. Da li to znači da su se pomirili i ljubavno ili su samo u skladnim odnosima zbog Teone, ostaje da saznamo. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.